شد. درود و سلام به یکایی که شما تماشابینان عزیز گرامی. ما در کنفرانس بین المللی دموکراتیا و ارزش‌های انسانی قرار داریم و حالا در صحبت حاضر ما مهمان ما برادر عزیز گرامی ما جمشید یاروف هستند، حقوقشناس ورزیده و یک از شخصان هستند که به معرفی ما نیاز ندارند و انشالله که یکی شما میشناسید. حالا از ایشان من خواهش کردم که گفتم من یک چند سوال های دارم که باید از شما پاسخ بگیرم. در برابر این تماشابینان ما نیز به این سوال ها پاسخ خود را داشته باشند. برادر عزیز گرامی خوش آمدید. رحمت سلامت باشید، زنده باشید. پیش از همه میگفتید که حالا طول چند سال است که شما همچون حقوق شناس وضعیت حقوقی را پیگیری میکنید. نه تنها در تاجیکستان، حالا که شما خودتون در اروپا زندگی میکنید، حتی همچون حقوق شناس و همچون نفری که با وضعیت های سیاسی نیز سر و کار دارید، پناهنده سیاسی هستید، عین حال وضعیت حقوق انسان را در کدام سطح میبینید؟ اساساً در مثال تاجیکستان. در مثال تاجیکستان ما نمیتوانیم بگوییم که وضعیت حقوق انسان یگان بهبودی نسبت به سالهای پیش داشته باشد. برعکس بدتر شده ایستاده است. گوهش همین موجود بودن بسیاری زندانی ها، شرایط نگهداری آنها، فوتیدن آنها در زندان های تاجیکستان گواه است. گواه در آن است که ما در رسانه های داخلی تاجیکستان یگان خبر، یگان واکنش، یگان تنقید درباره ساختارهای قدرتی مثال نمیبینیم. ما یگان پژوهش اینکه همین چی میگن ژورنالیست که رسلی دوله میگن که همین زبان، حتی پژوهش های جامعه شهروندی عموما نیست، عموما دیده نمیشود. جامعه ما خودش رو از هم از سیاست به گفته امام علی رحمون در خاطرتان باشد از سیاست و سیاست کاردار نگیرید گفته بود، هم از سیاست مردم خودش رو دور کرده است و هم از نظارت و تنقید کردن مقامات قدرتی، هم از پشتیبانی حقوق خودش، شخصی خودش. که بینید یگان واکنش نیست، یگان مطلب ضروری خوندن باب هم در این ساحه دیده نمیتونه. تمامی فعالیت مقامات قدرتی پنهانی است. این یا اون نفر رو میگیرن بازداشت میکنن، ما باید چند قدر میفهمیم که بازداشت شد. یگان معلومات دقیق درباره عیب نسبت این یا اون شهروند فهمیده نمیشود. من مخصوص درباره همین شخصانی که با جمهور سیاسی عیب دار کرده میشوند یگان معلومات گرفته میتوانیم. خیش تبارهشون به اونها فشار میارند که نه درباره با چی جرم بازداشت شده است، در کجا نگاه داشت می شود، مفتشش کی هست، کدام سود این پرونده را میبیند، یگان معلومات اونها نمیدهند. نگاه کنید، محدودیت مطلق اونها در زیر یک گویا کاسه پنهان شده هستند از جامعه. این یک خطر است، این یک خطری هست که در آینده میتواند که یک ترکیش بزرگی به وجود بیاورد. بله، نگاه کنید، در کشورهای متمدن، در کشورهای مترقی اساسا ما توسط رسانه هایش، توسط وسایل اخباری عامه میبینیم که اینها چگونه ثابت کردن میخواهند که پیشرفته ایستادند. مثلا گریم درباره حقوق کودک چه نوآوری ها به میان آمد، درباره حقوق زن چه پیشروی ها کردند، درباره حقوق انسان در عموم چه پیشروی ها کردند. برای چی در تاجیکستان این طور نیست؟ جواب عادی هست. برای که این حکومت هایی که در دولت مترقی هستند، مثلا همین دولت اروپایی که ما زندگی میکنیم، اینها متهم یا وابستگی از مردم دارند. مردم اونها رو انتخاب کرده است و آنها در نزد مردم جوابگرند و میدونند که جوابگرند، میدونند که برای هر یک کردارشان امروز جو پگاه آنها جواب میتونن اگر غیر قانونی باشد. ولی حکومت های دولت های دیکتاتوری یگان وابستگی از مردم خودشون ندارند. مردم رو عموما یگان چیز حساب نمیکنند، همچون یک واسطه
нигоҳ доштани қудрати худ ва кашида гирифтани энергия ҳисоб мекунанд. яъне ки аз инҳо пул ситониданд ба тариқи зиёд кардани андоз, ягон боҷи иловагии дигар илова кардан ба тариқи даровардани телефону дигару дигар ҳамин хел мардумро ҳисоб мекунанд. Мардумро ки писанд намекунанд, мардумро ки сарчашмаи ҳокимият намедонанд, ҳарчанде ки дар қонун дар конститутсия нависта шудааст ки мардум сарчашмаи ҳокимият аст, чунин ҳисоб намекунанд, барои ҳамин на ҷавобгар ҳастанд, на зарур мешуморанд ки дар бораи фаъолияти худашон, дар бораи пешрафташон ягон маълумот ягон хабар пешниҳод кунанд. Зарур намедонанд ки буду боши худашонро собит кунанд ки ҳукумати мо дурусттарин ҳукумат аст, дар интихоботи оянда боз моро интихоб кунед. ин барои онҳо лозим нест. онҳо худашон медонанд кай таъин мешаванд. фарз кардем, ҳоло саволи ман ин аст. шумо фарз кардем ҳамон хел ки система ӯро тарбия кард, ҳамон хел тарбия мекунад, ҳамон хел шуморо ҳимоя мекунад ва чӣ хеле ки ҳозир ино ба адвокатҳо муносибат мекунанд, пагоҳ ҳамин хел адвокатҳо онҳоро ҳимоя мекунанд. ягон кас инҳо эмин нест, ягон кас гарантия надорад дар ин хели системаҳои давлатдорӣ ба монанди Тоҷикистон ки пагоҳ боздошт намешавад. охирин савол, фақат мухтасар мегуфтед ки охирин, ҳоло шумо ҳамчун ҳуқуқшинос вазъияти Тоҷикистонро медонед ва як қисмашро масалан гирем аз сари Хамир Фатир барин гуфтед, лекин шумо аллакай ҳамчун ҳуқуқшинос баъзе вақт инсон мебиёяд ба сараш мебиёяд ки мисол гирем мардуми Тоҷикистон бояд ин хел мекарданд дар ҳамин вазъият, бояд ин масъалаҳоро ин хел аз ин ҷанбааш дида мебаромаданд ё ки бо мақомот ин хел рафтор мекардан. ҳамин шаби рӯз мардуми Тоҷикистон бо мақомот бояд чӣ гуна рафтор кунад ки аз ҷиҳати ҳуқуқӣ пеш биравад? вазъиятро дидед? ягон кор накунанд, барое ки ҳақиқатро гӯям. мардуми Тоҷикистон ҳоло дар як ҳолате ҳаст ки ягон кор намекунад. сарҷам нест, пароканда ҳаст, ҳамфикр нестанд инҳо. ҳар як кас дар алоҳидагӣ ҳаст, мушкилии худашро дорад танҳо. дар як дом 16 оила зиндагӣ мекунад, 16 кас барқ надорад. онҳо мегӯянд ки 16 кас барқ надорад. ҳатто дар ҳамин масъалаи барқ ба ҳам намегӯянд. онҳо намегӯянд ки ҳамин дом барқ надорад. онҳо мегӯянд ки ман барқ надорам. ваяш мегӯяд манам барқ надорам. лекин намегӯянд ки мо надорем. яъне ҳамин ман бояд мо шавад. бале, онҳо якҷоя намешаванд. ягона мушкилӣ ҳамин аст. барои ҳамин агар вақте ки як манфиат дошта бошанду натарсанд, ҳамин мардум ки ҷамъ шуд, бисёре ки шуд, нисбати онҳо ҳукумат ягон кор карда наметавонад. як фаъолият боздошт мекунанд, ҳама эътироз кунед, корпартоӣ кунед. бинед ягон маърифати корпартоӣ, митинг, демонстратсия, ҳатто худро сабти ном кардан дар ҳамон ҷумлаи бекорон нест. дар чӣ ҳифзи иҷтимоӣ намеравад мардум худашро ҳамчун бекор сабти ном кунад. ақаллан ман бекорам, кор ёфтате намегӯяд. ақаллан ҳамин корҳои ҳеҷ кас тура намезанад, намекӯбад рава як арза битӣ ки ба ман ҷои кор ёфтате. статистика вайрон мешавад, омор вайрон мешавад. ин савол бениҳоят саволи охиронтон мушкил философӣ ҳаст, ина фикр кардан дар кор. лекин ман ҳамин хел мегӯям, то мо ки нашавем, то ман мо нашавад, ҳуқуқа ҳимоя намекунем. ман ҳозир намегӯям ҳуқуқҳои сиёсӣ, аз ҳуқуқҳои оддӣ аввал сар кунем, камтар шерак шавад мардум, баъд метавонад ҳуқуқи сиёсиам пешниҳод кунад ки марҳамат, ман мехоҳам ки фалон хел бошад, фалон хел. саломат бошед. ташаккур. раҳмат бошед шумо ки савол додед. ман дилам